Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu hamadeli mwana aonga si hanzia za direct wakati lonu hunu sha amma usikwa leonga sina mjeni kao noyeti mjeni haukaya uibwana nyasi kao dhamana meguri mwema dhamana Kongo harme diaspora akama siwani harejei wakati nuri mparisa hajila votikao ragudo sukwa maudu nganura juwe raisi joka uruma inti hatu buhari yabo lasha kafihi wandu hamadao riwapare tijuanja mwanama handani ulauliele twenge wakati ula ngerjeri njiho kauno mnamada mtitra kanjani mwaneche ha polemik hanu kauzi njia wakati lonu hakomportema ya hema kandida walowo ntiju wajauna video konga zishirikileo harma jere sosio hau danganywa kumori abingi yawo chitanja ula ulele tenge wakati ula rigiri njii harula maswali kao janjari kuhisha mwana maraba menji watukufika o lomridungao utsonga shabashinu ni mlaulie ni nyoti pia Mwenyezi Mungu ajalie kwa wanu mlionga nyarma khair ruwaluhunu Faransa ruwalihu masiwani Mwenyezi Mungu ajalieka hena mbo hani yonge arma khair ngubitso mfomonti njema da ine fami watu hazini walu hazini Mwenyezi Mungu ajalie watimiza za wandu haraka warajoma lahoni wandi watanganya nezifami maraba menji. Shukran. Kabla rare janji ya haruma umpangu ngarindao haruma handani ngamo video chainu juanjari shilimbabi rangu inila wa haruma zireze sosio juanjari shilirangu ingeo katila kaya wanezo hamba jewambe ukaonchi wakati wa kampani ze kampani zibala rangu jana minui ngarsanao ngaburiwanu makandida waka moroni waka ushirikile haruma zila institution za hatu shakaja radio wasaya wa tao polemiki buhari ya wabalanga wakafanya kampani zila wakabiliwa wajibu arima watangazaji chidena mna ila zila wakahamba zila chidena mna ikabiliwa jibazari mabaza shawa profite wakafanya kampani na rishe video nura ngreje rinje hiyo ziwa hunduka president Ali hahundu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo mfanyaje abo salama abo kuzazidi abo mabar kaya nikajazo ya hurungo haku armali bangu la tulimu shano kaya kama heli manama ngo yamba yabo ngarinda harma vote na 2000 alafu izo mimi na kanza nitekele Zimbabwe yabo Tanzania nje Zimbabwe upande wa hizo vote ndizo kaanza zivire ukaya mi mumnungu wa mahame namjoka ya sisi kuma walo harma zibiro za mnungu zombili ho wandulasi wa ukume wajukenda wafanye 14 ho emasasuri maidi ina bureau de voting ndio masasuri maidi 14 ala forsa ritualia si wandu mnungu ngasina directeur de campagne chafombai wo hesa hatwalia kai harpara harambi ukana ngedidio parce que mtumamba mnungu mwenye baraka wakatofungulu hata ndwa kiki katofungulu hata ndwa ndobi wadunga yabo abo ndwa mbamba bihungu duhani afro ne masasuri watukanza wakiapo ritualia fikira ukaya wandu wao ngedidio omwe oshajana yabo hodimidi renge mnadi mili au na 15000 rijweri mniki ala masasuri wa makandida mandu wajibu dujab apoti sari wahudu on rijweri fani parce que la maze liste de votants ngabo wahafa ngabo wapashia shankar jujo ringa wala wahafa wala wapashia riwavoti wakati ula parce que risari hulu wala wandu wabidi ike ngao yabo risari wahudu ala masasuri wa makandida mandu wajibu alafu ikaya rijweri fani hadi hiyo karna parwa mdakari hibi voti shahina mrujo mtojo jambukana ina mrujo mtojo jarambi ukana banuko lize vote rihundu nobala masasuri wa nobala makanta mandu waji wala ri wahudu parce que rwanika mna 15000 bana wesha jana nobala na 10000 ili wahunde mna 10000 wa makanta ko wanika abudia makanta wao waruja wanika mna 10000 wafanye 15 wafanye 25000 abudia sasa wahundu na 25000 ngondwa ware mare bavuni alafu sijo hanza hasu pia haima miji hatu riki halio parce que ndio wakati sisi rijo shinda ribalia ndongo njema harima miji hatu harima bavu hatu rangarie wala directeur de campagne wa hatu rangarie seni waliwa wazi wa hunduka president Ali hahundu 100% abo hundu 59% sur 10% abo tele direct abo zila rahamba karchamba ndabo izo dembabi na kaanza nje Zimbabwe yabo maana mama mbro de bureau wa hundu mjini hatu wa hundu wazali pia
ngabo akawabeha shari jwari halisti hatu ngwaje laiseni warfalla imani warni tawo hatu pia abo deja kabati ra president ra secrétaire membre du bureau arab abo pia sari wa hungu nkango wa hatu ngarujo fani zo kahanza zo bizabar na kahanza ni njezi mbaba muri bango la tulinu marhaba menji ngarujo kabazima refereshiane kamgwa benze Benisa kuishia video hiyo ngojo analize je mwanama kuishia hizo zamba yabo inu video ikairoha usiku avaya he election video hamanda yongo jo analize je Mwanaba Shamsuddin, encore une fois, salam alaikum. Vanu harma ndungu hamadizo ikisiasa singarelewa yauka harma wakati mhani bansuhuona ne kartan rendo huona hey sha toujours nsuhuona utawa tami ya shanjuru dinuti voilà bas harma wakati hamada unu mwanaba Shamsuddin unu wakati kawo à quelques heures des élections tous les coups se permettent ani haina mru yuji permete zekupia ili ya déséquilibre adverse ili ya tente yani ya mraba hindi ya baibu hawia hauwe ye maraia izo zilo hitwani hao sha amjabi arogondaro ndogo hadani ngam amini yauka manja kanza arfanya siasa kwa kampani saibalo shangam amini yauka harma za janibu pia za siasa mamtama en general haina janibu miongoni mwezo de AMP shangiriao Rais Azali Dr Zaidou Madame Shamina na Ibrahim Mzee haina janibi yabo ze conscience zao bizo tranquille c'est pas le moment yauka wandwa doit déstabiliser ha video ikao ha audio ikao ngaz circuler amini yoko la majorité des audio izo audio de montage ikao wandu wajipangao wa monti hata de cellules garjwa yauka ngao makandida waili kwenda wararu walio harma opposition ikabo iyo mengoni mwa ze points forts zao mengoni mwa ze stratégie wa mettre en place disons doka wa balancer audio zinji ikawo ilatia mwado vanu baroha za saya nuka zinaurati uroha hata mpaka maudu utasize votiza andisa shayo ngam amini yauka kaitu destabilize hata candidature itoka uyonti haujanibu itoka uyonti kujoelewa jeka harmwe audio mengoni mwezi nrabo naishi ya kai montage hawi eshue ngwambao kanga wahafanga wapashia lazima wabadiliwa lazima rudorenga hizo rumie wadiwaza kajuzi waka revision he liste electorale na miongoni mwezi ndo ziko utsawa ama revision liste electorale namna ikawa wandwa berese wahafa wandwa watowe waluna muo wandwa wakati wapashia wandwa hunde tartibu wavite ngasi haruma wakati ikao haina mdu apashia ngujulhaniho harumwezi rezo sosio kujoambe ya hafa kwenda wakaeba famdugu tutamwezi rezo sosio yo wadiwaza ya ukana bala juzi wafanyisha revision ya liste electorale yabo yoti namna kangwa doshida wa tromper maranyi c'est juste kwanza niwaambie ka ye audio circule ka yotishia tishana za sana erewa amtona ka yo audio nrabo wa miongoni mwa plans za hao yauka wa diaboliser le candidat le plus favori harma ze elections zinu ili wa hunre tartibu yauka wa destabilize ze elections hauwa destabilize yeseni hauwa danganye ze memoire za wa komori razi votis jakazija mangabe conscient yauka haina mbulona shetwa shahe onsingo juu ngwelewa kaila audio ndrabo itino kwa wana tene konti nikarwando ikawa ona 15000 za unika masaseri wanu kwa jajo henda watahe biro mbili wando jangala harmwe mijika uze biro ngizo shenda hata kume wandu wanike masaseri wao shamso naka wandu kwa joba la 15000 wado arinike wandu kao ze biro ngizo mbili haungi ala nyaukana ngabo mijika uze biro ngizo shenda ani izo tartibika wengeonda kanizo fikirani yudi namna onrojo kwa procede shawao wajitrompe harma kadrio tibahi huono wandu wafanye montage ikao wafanya montage zinji iza ukalewo zibaba iswa komori awete nugo ikao zejanibu za siasa zilo harma za election ngamsaba en general au kam tufanya campagne sinongo ikao unji no hangwa ziteneo compte hakwangu waelewa uyaukana ijoda zila strategie ijoda zila tartibu za uhanza wandu wa tenter wa déséquilibre et adversaire surtout les deux plus pas favoris harma za élections zinu wanza wa déstabiliser chaque mois ka sana butira rien harma za stratégies za hawizo shukran ndashukuriya harma henamne ka clarsi amma garendo harma suala la bilika mfano mani mwali nusha
Tkanzani ujisembano gonzima wasio hindini hokaya garlowe madayo na dingotine wajonika wala nada mika kwatina akse hakayango juka ya inuno go kokachina akse na mukachina internet na mukachina telefoni haungeni yo kachina ta credit wasio hindini wajoambia ina mwananyasi kao hesia message yinu hawashire mwananya shindi ya sensibilize kalmu no ni amani hensi hatu ike kalmu wanadamu wake maki na harumaje kutizama uli na mriendi atungwe huo ya mwanzao. C'est juste minga mwelewa kasa une guerre de communication, à la fait guerre de communication wafanye montage no mahala nikao ngarjwa kana no mahala nikao e candidature yani zevoiza hao ngabo voix ikao kazna hendele candidature wa alliance de la mouvance présidentielle shanga fikirika communication hao waifanya onro waifanya nai parce que wasuli daraja wa discréditer ani wapua sheo wa sisi ntini mjikao ils ont rien demandé wawe objectifia aux votes zija wende wa vote ekale ungu ambao mjihama mnungu ukiasi uka wabuhe wandu wa hulo ha 10000 ha 15000 yogejo kama ndaida munyibaraka ba wanzwani kwa nadini hao mapesa na sasa 5 milioni de rawanike yo sawa na garjoka au makandida kao wafanyao wanza wike ani hao wangu wa rumani makandida wanza wike ngwa wafanyao helilo ili wa destabilize wandu kwa chele wako wafanya hizo ngwa destabilize ngwa discredite wo mji ngwa upwa usheo ngwa usisa mtini abo mimi zona johanzana liyo wa Komori ngwa conscient wallahi wa Komori ngwa conscient ya 2000 wa jojo habo tasi wende wa voti wareje harma zamaliza hao au warejo malahoni hao wakanti walingie ze resultat shakwa na unji ya harma joikao kwa na ujua mwado kwa na ujua mwiso hamade namna nusu ya wandu wa siasa wazihutajia wazihabilio harimwe marengo yone nyasi ya minakanzani kwa Komori ya uka ces derniers temps dans les 24 heures qui précèdent les élections mbrati njia harmaje hau haishia ola hafanya video banu hata mimi na kantiba ndugo Shamsudin ngojokazo dezi hazi za hangu ndugo za montage za audio za waanalize za ukupe za wandahanya za ushanje ali hizo pia joshi nazifanya jijo kantiba na basainu nizifanya ni njia harmaje hao shangamono kayo c'est pas le jeu yote de siasa wa Komori waitsaha wa basainu ikamu nyibaraka na letengo lahe waelewa kayo de siasa wanza wainene wa Komora basainu ha bismillah shangamu amini ya kayoti ndungo ikao nganjiao harima siasa hatu yoi gabuza sasa njia ukayayo mfano mayo ibiri harima mji wa harima capital ya Hichanda ya ukayari wono mruwa ya vayengo ya serse wajao yekutona ka zonro zasa kao yeserse bao umkinisha kama wazifanye manarizishi ya zikaru mazere sosio wanada mko henda kwa ndaka konveka kanga serse wazifanya au rambi ampu wazifanya njaile wale suala mwana mashamsu kaya ribono mnaijana ya kaharmo mji wa arma capital ya he Chandraya chanda mjini ile bunjola he ampu kauli ka kuhaku kabisa sharo na mnaijana hamba inutriko na toniki wana mnadimi lina nikiwa nonjeni nonende izaya tanga makandida wazamba au warumia wa kampanye zetu hizo vanu zo mina kanzani niholeze mwana mashamsudin minga mweshelewa wakati munyibaraka ka voto wa gouverneur wakati yo havihani Mohamed Daoud Kiki munyibaraka kataka voto wa gouverneur ngamjuo wandu wa maluzini kuni na wajuao kao munyibaraka wakawanika detone namrakanikwa Antonia Sima ngabo wakaunikiwa majuni ya sukari ngabo wakaunikiwa majuni ya nsohole yungarasheli yao hamada basaim ngweleo ani ngarjua kana yoje wanruikao wuhitsabu shami mamjambia hadisi mimi nsujua ya kazi kaufanyiwa en cachette nsujua kazi kaufanyiwa samahani wa mdoni parowan ni kupe telefone nsujua ka ngazifanywa en cachette shami mi ama connaissance emba wakati ntiti nlio karibu ne direction nationale de campagne yahe AMP nijuawe namna wafanya uhazi nijuawe namna wanatartibu hamada wao kwa japaro wamete sur table kwa japaro watwalia kwa japaro wafikiri kwa japaro tante ya ukana fanya ndogo hamanizo parce que ngarele wao bahanuriliyo ni wakatiriliyo mbarongo titi ya ukawafanye
ngajobu hamdu wala ya renge foto ya tia mwezerezo ya wandu ambao helilu ngo amini ya ukana mru haringa ranika wandu 10,000 na junior lansohot ranzize kampanyi zani sa teje hundeleo kuja paro na mru nzima ya donner preuve au 21e siècle kwa haina za fanyonga tugo ngabutobu hamdu bavuni harange foto haunchi jwa kashamsidini kuparona preuve va hanu ya ukaula harengwa foto bangu ni kwa 10,000 hangu ni kwa junior lansohot yabo garelewa ya ukana tu gasjo amenajewa pia no wa taratibu wa destabilize parce que wanapasana kwa kwanza wa destabilize ya janibu ya siasa ya MP wenda harumeze election hawe janibu ya siasa ya munyibaraka wendao wanapasana kwanza wa destabilize nti inde objectif ya hao abonge wandu wasawa waelewa haina wandu wajimete en garde ili kwa maudu uvire hawa ya amani ya ujochagulwa wa Komori ya hundani no shinzi inshallah. Justement bwana ngo amani yabo nasiriyo no baka munano wahema kandida nushwa kayumuroni watoa papier ukayaparishe voti bakandida les élections za he mijinushu wasawa voti bana muone azibalia shasi retira wakati aboti janja rishie babi audio hiyo la shaka firi shio de rangu ngeri komante rangu wakayo yongi umuhimu ro yode zalawa na kiki za kabana yodo kabwana ama malada interieur radio yakaya bandizamba ukabona ndise vote jani sabala wakana kiwado amba ukaya ewa ungajore mai kwanzima shay kwanzima wasawa jire na ukari wa Paris mparisa prevu zaze biro zaende jela na banku pia zino na ziparisaje wasawa disora vote wandu wadisora vote riparisa rizikamata abasa inu ngada interieur ile radio azimiziro haje na mnaje gwendwa titahe waju ezi jaji ndugu hamanda zinu iyo dionge nkusha mtushida tinahanda juma yabo kaya ngabo zingize hamba shati kanja wanalize mbabi hele alailo okailo ngilo muhimu ndondondro ilo zokikia hamba mwana wa journaliste mengoni mwaze nrabo ziliyo harmwe video ila akama mukanga bonrabo ziliyo harmwe video ila yahandaninga mwanzo ukubali ndongo nzima uelewe ndongo nzima kana haina ulio kandida wendo harmazenyi chaguzi Komori ye ujua kabla ya heze voti hende ha demande au ministère de l'intérieur hanikiwa listi ya heze bureau de vote zilio harma bavu mengoni mema bavu ikao katushinda ya maîtrise hau ngwange na rongo yanzao yazijue harma ye electorat ya hele bavul e nombre wajuka uvoti wanza juu ani haina candidat yeujua hen. Je suis désolé qu'elle est kikia ka ministre de l'intérieur pendant 5 ans ou voire même 5 ans et demi ministre kiki katujua kaze nongo hizo zofanishi nonga muamini kwa nguzijua shanga harma taratibu ya wazabaibu wa Komori haina candidat yeujua hendi ha demande izo des handani izakadwa bili garlidao Mohamed Daoud yarambi yakaha ambaga bo bulletin de vote yalo nizo garlidao yatoweze preuve aka ekaze bulletin jozikaya wayaka présenter liste électorale ila hajoka haya accompagne wallahi billah yomani hajoka accompagne nokaja accompagne ça veut dire que ces bulletins zo kazizi na liste électorale yeke hibi voti vala liste électorale yo hena hanungu jo hi Paris vala ta liste électorale zo ujo affiché waraze voti zijaka zandisa haina mbreda tondu ya juu kange vala ngoleo izo pia zo ujo ukaya nsuo na hata ye preuve onesa ukabala wafanyishi hawizi wavoti haruma wakati kao ngena liste électorale nonga roka liste électorale yoyo ujua uka à la disposition ya ma candidat et quand wanzao wanandongo wanzao waziju sha embabiti tina kanza ni rappeler Mohamed Daoud ya ukana ze 5 ans et plus ya ka ministre de l'intérieur ngamfikiri ya uka zenogopia kazdaka sous contrôle de sa part ngamfikiri kabukajaka contrôler pia ekaka tujua kama la liste électorale il a été hibi voti kaka tujua ka liste électorale il a yo uroha candidat yo jaha demande liste électorale yabavu hauya mji ili yajue mimi amjo hambia milova amoshelewa wakati fundisho hadi bwana yakaenda député harmwe bambao ikawo tikamengoni mu mashababika urika humshangiria rendeho intérieur de demande ye liste ya hebambao surtout de bambao ya mbwani ili akaka sina rongora ka hanzari juu
Kabo ngora kanja jibimise harumwe bamba yambwana ri demande riniki wayo ngwelewa ngabo hiyo ngabo yaukana avant yaukani jizangu Faransa shatika mrohazi au ministère de l'intérieur tikafanya mbavi haziho wakati wa voti riwonu makandida ka wujua huja wajawa demand liste électorale ya bavuka ikaki kileo haka ministre de l'intérieur pendant 5 kafujo kazano gwezo zo do fanyishiha hai yabo tout n'était pas sous contrôle wakati yaka ministre mshoka mji trompe shagam amini rongonzi ngam amini yakana liste électorale ke hibi voti ngam amini yakana liste électorale wala wandu wanzi kwa balaba kujaona bahandu wakazo empreinte vala ya joka mruha vote parce que komoreka hoveti ngobjo kazi empreinte zao harmaye marge le dinala holilio kujaona empreinte za kazi wabala kujaona bulletin précoché ya vote ya kaziwa harmaye mrabendi mafoto ya bonus shahaone sa liste électorale gawa komori ngoma dupe ya joka kwa tu jua ya ukana liste électorale ke bi vote ani narbak charma logique bohensi ko komori kwa tu ele waka liste électorale ke tu be engeba la karone sa bulletin précoché hawo nge hakarone sa mrindi liste émargement ya kazo empreinte rijoile waka kweli vanu wafanyisha fraud sharba la liste électorale ala kulli hal ivan liste électorale yenyo kibavote ngabo yaukana jana emasihu tikatila msafara bahiti washilo dahoni ndongo za minui et quelques mengoni mwa zenongo mwanzani wangu mwanamsho hangu ikao yoba kisha sektori ya maguju ambassadeur yananzishia beukanga abo wandu wa makandida wa siasa walio harmaze election kao ze groupe zao wafanya coalition wa harma tartibu wamete en place wa produise bulletin za vote précoché waje wazi attribue ejanibu ya siasa ya mbaba hindi ejanibu ya siasa ya AMP ya ukanango ya buhanza wahibeze vote wakati ya parse information ikao haparani mwana mahi ulio harma ye groupe yo clan yo bahaka unipara ya nefon tsazo tsengo zijuao shagar aminio emana watozito wa hindi parce que c'est kuzisa na watowe j'ai problème ilio hindi c'est que matière yafanyaze imprimer za hizo bulletin de vote kazi tufanya ni wao walonizo apparemment wafanya wa demande na la réunion de Paris no la réunion baka kenaku kwa nafsi wa Paris avant mardi. Ce qui veut dire qu'hizo pia sont des tentatives za wahanza wabaibu wa Komori watie nkudi zenye uchaguzi warengeza nkudizo wazibahe wandondwa jina sha janibu ya siasa yahe ya AMP na janibu ya siasa ikaongwa wazima shangwa ngwabali wao kinyume ani ngwa maltraite wao watsakangwa hazijuwao waele wao ya ukana il faut pas céder harmaze provocations na rtwabulia wafanye haina ndo wajoka hanza wafanye shagarjwa ukana ze urne des jorongoa maudu a partir ya 18h wanuka mtu aminikenga bwandu wajunjia harmaje ya basainu ya udoshindana havanu jao garjoka hizo tentative pia za kwanza wa destabilize ranzi jana hunda leo harmaze habari naziparsa bana basainu ngao baadhi ya malider ya ukana maudu kwa na uvoti ngo joza jiri ngwa unzuani ani yodo bahanu wanza wende wandise destabilisation makandida walindwa wa vote maudu ngwa uprewa sacrifier ze voix zao ngwa jiunda unzuani leo halafu hari ihondi ho bahanu wanza wandise destabilisation kwa tujo kwa wanzuani wa 97 wa tujo wanzuani wa 2021 wanzuani wa 2021 ngwa juao ngwa makini ngwa elewao ya ukai amani ya hensi yonde primeo harma haina ndongo itoka uyonzi izo habari naziparsa basa inu ngasina sanga ngasina 16h ikao 15 minutes après hunipara rinjia harma emission ani mrungu elewa ya ukana zintartibu zanzao zitemsa jaja ngabo ya ukana manzano wangu Mohamed Daoud ambago de intérieur yendi ajue zajir est-ce que mparsa suite yahe izoenda bilo intérieur bo Shamsuddin au comme parsa suite voilà comme no porta suite parce que sûrement et quand le intérieur a recevé ngujambilo la même chose ngujambaka bomze izo no weka ozokiri yavoti yaja jahurita haruma mashaka beka baho kautsaha ujojo uje urenge watina hatamba problem kabana uka suite voilà
ani hamayo mru mvumbwa yabo yaka karibu yaka harmezi haka karibu hakuna zaji maana kwa yeye dem kongu jono harma determine harma zile kangu zinunga sijaoje baba nuka tujue double vanu ngarjwa yo kaharma bwana hamada zinu mbuka tsojile sefer alabashe huo nokango do washindwa shamwana mme zifubazili bashe ngo amini kaba nonga modo nashindwa shakuna ukubali mpaka ndumare mwiso ivuvuzilwa dojohelewa kaba n'abasayensi shindwa afikiriyo dejo ikawongwa ngwa itsabu hao raera bamvya makandida c'est leur droit ya wajimentene sur les rails waoneseze muscle za hao wakema agressif wafanye hena ndo wajoka ufanya shangarele wao ya ukana endumare ya mwiso maudu 18h yo de jo confirme e ahunra a partir ya maudu ze resultats jo kandi soro hamwe masanduku ya vote homijini yo de jo ka confirme ya ukafulani kadha de uhunra ze election après ekale onga huma kandida wa jone sao des muscles wa one sao zemvuza hao yo haki hao ils peuvent jouer sur tous les stades no ili wa tenter wa intimider surtout intimider le candidat le plus favori haruma ze élections shagar amini okana maudu ye ndumaridi ya mwiso yo de jo confirme e ya hundra ni atsuhunda leo nafikiri yeye izo aonesa ajao la moronika hazaliwa abo akaonesa akaongeza zaluka ya ngena wandu rana zali manama Shamsudini kai son kai kupe hao mandoni njaka na ishiando ele swala ranzo mandoni le swala hili da haja ye harma interview yo ifungwa bala shanjo hili timizi haka honesho kaya yeye ngena wandu wenji moroni ngena wandu wenji kumore rana zali bahata izo yaonesa ajao juzi ni izo azali azonesa jana yo kinyume na uonesha kange na wandu wenji rana azali ezo ndogezo zitu mwanama Shamsidina mwanzoni huse suala narengezea kabala mzee wangu sidalike mala kanamu hata jehunda basaini yezingu kujo mrahemu hutijaba nitijata bakana mina wandu wenji ikoni hana sidalike mala kujo amina kujojo amini kujojo zamini hao hauka vanu tihanywa tileirongu hao leo Mohamed Daoud izo kweli waka periodi ya uka vraiment hakana electora hakana umjiwaezi yo nafikiri bala bese ajao wakawa wajire matie kwa jaka wajire stadipi sha johanza niweleze ukana vana basainu harima masala ya siasa bu manama Shamsidin harimo umjiwaezi yore kamru hanzare kamru kajanza zila mvu zakana manama mwanzani wangu Mohamed Daoud wakati ila izoti mvuika au ngizo abasaini samahani mwanama Shamsidin yaukana ngasina periodi vanu haka directeur wa hela douane haka ministre de l'intérieur sharti diwazi yaukana vanu ndongo za siasa haina mwana wa bavu hau haina mwana wa mji zemiuendao ya detrone ya udo leader harme bavu yani yake yende utendo usuni rikana wakati mwanzano wangu Mohamed Daoud haka kontrole kapitali hakana elektora harme kapitali sharija wakati gabuwana wahi kapitali gabuwana waho mchiwaizi wa moroni wanuriza bao wanyisa ikapitali haina mdunge na mbidi yahe ikale uri jarme kapitali ramba ukana Mohamed Daoud narsorengeza ukangena mkabala irungujani basha no hata irungujani okatini opi aukara zidange yao narsorengeza kangena basha sha ni raemi rajina gahuma leader politique walo yabo gahwemera wa moroni yauka gujafirme abasa ina harme kapitali gahwe ministre de l'intérieur actuel gujafirme harme kapitali
na wana wenji waho mji waezi wa Moroni kao wafanyao force samahani mwana Mashamsudin ikao wanro wasuli daraja wana waho mji waezi huo ani ngwajafirmeo iliwonesa ukane kapitali ketina mru mzima ya kangu idetene amandefer ya kontrolo mjwaezi yohama darumwe bambao yohama darumo mjwa mkazi kwa periodika wikana mru mzima ikana fundiswa madbana abasa yinu mjwa mkazi kauti wafundiswa madbana haukanga abo wana warajina waisa waji confirme harima e kapitali samahani Shamsudin abo tujunga sivan ngasi yangu jojo helila zi hadisi zao besha ujote ngela dingoni mbabi ukaya ukaula tishi mbabi leje mbabi dingoni basi ababa sainu wanruwa ile wakana ngabo miji ikao zilamvuza dokana mru mzima yakangu kontrole bavu izo kaziti abasainu haukaba sainu mashababi wenji wanjeo harmwe siasa ne objectif ya hao haina mru yakaina fief ya yabo ikale wo wandu wajana bia ukanange na wandu wenji hana azali ngujo shida azali amanzo mnabi juste na demonstration petite mnabi bavu mzima de bavu nzima Mohamed Daoud soyez logique ya joshinda Hamidu Burhani hauya joshida mwenye baraka ko johambara isazad kabati ani helbra to bakshar logique na hizo pia hizo anduza analyze harma period ya voti hamanda inu abange hanza njigule swala laho mbungu johamba mvu na bakana haina mbungu jojita zemvu shansu amini ya ukana zengo ya babu zono za kweli hizo raona hizo rilindao maudu rijerzi confirm nafikiri mwana Mashamsudin nge na connexion tuandea hangu abango ngonishia baha au kabidike ngonishilio basi wawa mwishio marhaba jokaba no samedi ngabe ba no studio amicha na jodi manipule hapo kwa jodoka na hitilafi mbabi kawasta ukaba no jokale ode Coupe d'Afrique des Nations wadu pia wasawende studio ya lazima akaribishe no shamba kama video cha inu tena tujajari wone mbabi hiyo akakomparewa ni waziri mzamani kiki oloi mahafal raha kwa jasira wahuna baba hanu wovira wanda wala ndika kwa jashinda unda nafasi wanjia hula stad and ajao wankwa jaka washinda wanjia wakaharuma hopareni wandu wakawa homonihiho wandu wakamonihiho sha yeye kiki hakawone sikayenge na wandu hakana wandu wenji harma le general Moroni zeno gozinu harma video inu manama ngoyonoje harma heheli namne kao de video ini yakani hizo yakahanza yambe yodo tengo la kaya harma umji wa Moroni abantu mimi nabe vanu dumrutwangalia haina mriaona ya mitingi ya ajao ya elade mfumtano ya Mohamed Daoud ya jaone ya hoa ya Hamidu Burhan ya jaone Juma ya Zala Sumani hashindi hakompare hashindi haelewa ya ukana vanu gabo nrongo ikao lazima mbugu joona ngia kubali kama ruweka mbugu jo ishangia kubali halafu ikalewa encore une fois le candidat Mohamed Daoud nguoneshi ya ukanange na wandu wenji hana Rais Azali ange na wandu wenji hana na Hamidu Burhani gabona tulinda tamaudu ya jazi prove sha gamfikire sha tongeza wanjia mbahuma ntsunta inu dabi ya ukana ngwaelewao ya ukana zevoti zihisa ziwasuli ya ukana kabati mpubarini Azala Shumani na ekipi yahe mwajo hunda zevoti amjohambia hadisi
mchujo akaoso ni hongo jozi sale suala shanga mu anticipe nwambi hadisi yakana vanungo jua yaka gasina mfumo banu makandida watano walio kinyume marais azali waelewa yaukana zevoti rais azali ngujohunda ujovoti wanu wa Komori harimwezi siwa zozira shau wakawalewe yaukana uswamha wadi bwana na Metri Mahamudu na Daruani na ni mwana Mabdalagwa wao wajoka ujawa wajewa wahui wajewa wasove 2000 wambakangwa joka umenyaze voti halafu waprofite bala wawambia kana tongeza ratu uhunra halafu uswamha wadi bwana na Metri Mahamudu na Daruani na Mabdalagwa waelewa je wambaka 2000 karnaudisa garjoba shoma lahoni hatu yawanzo vote nendea voti yudo bahanu wo wazinga manyiha ngeba nabasane plan B inga ruka ufanya hira basaini ukwala raka ufikiri wajawa ke majiburi lo watu 2000 wamba kwa nausia kwa na menyaze vote yabasenga yudo bahanu wakaunjia harume taratibu ya kwanza kaba basainu narifanyeze montage narifanyeze na rambeze nrabo narifanyeze nazofanya ili wakomori waelewe akabanu kwalize voting joka ukiba yudo bahanu ikao wananyasi makandida wandwa jina abodo bahanu waliyo luka banu hunda maudu washide wa baibu wa Komori ukawaeleza ukabanu kwalize voti ngazi joka huyo. Shukran awaba sagarlura kaza kifu doto shirari mweshelizeni ni mredunga au kabanu ze kampani zibalwa shaban bada audio kao ikauta panic haruma wadada mwenji ikautolwa ya distribuelwa wajau yono ya makandidanus wende wamesoka yangabo donge kao wachukaunazi zikae zilenga zibuli wao na papiers makritasi menji wakawiyada ile yabo amma zedongo izo kabidi rejeiban rejeresha lizuwa Komor ritaheo wananyasi wakaiho benisa wakabunti juu hakauone hili zabari za henda rimpara ya jaunese waja uundu wa serse yujua nungozi njika undi haruma IMP ampli organization bihali hiyo waudu mrikao rimpara bani ya jiyaki nirifii abunge manama ikagawa na mnanukutwa joka hanjarami nga juma mba maudu kati zevuti jo utolwa baudu kati wandwa joka ne liberte hao warongoe za lazimu sikanoja banu jarambe nungo za kampanya basa sharka hujari goneso wa Komori iza hamba ni polemiki atino wa Komori iliri wa Komori welewe razi jambena mananyasi joka na hawasa unge na kredi na partage misio yinu ilishinde iwashili wa Komori wake makini uka maudu wa subuhi mrinde ya voti na yejuka hena ya voti kujoka makini uka yanga sina makandida sita hena mzima yao ngulindo yevoya hanyu uka wa Komori ejo hundra bailia mfaida he Komori rike makini redera voti ejo voti ndo dani hahe haukayaye vuze voti zazitarishiwa ze organization yangizo hiho yeligarabu ngwao hiho pia za organismo piangizo kabati ya puza shawo chipianga hiyo abega yabo wakumori na mkemakin mrindi ya voti ya juu hena zijoka humkinishia ngamjozi jua hakaya ikanga bo wizi ngamjo huona ikakaba chiwichi ngamjozi huona hakaya yenti yatu izingizi wanima na wanadamu wengi zokarizo za mungu lao benisane sheri zabo kaya zonchi byangizo yabo abo wakomori na mkemakin zivoti ngajobira taratibu amani ngajojue president watu maudu ikangabo deuxième tour ngejoka ikangabo premier tour ngejo ndumzigo joka wahigwa zima ikadi yaza alire kari umrajine ngajojua maudu aldini na kemakin ndende harumeze voti na mshirizo kaya basa kasi haruma lera yokaya ngebidiyo mriende astereho dahoni haya je wasubuhi ndi hapo tamge mwanama ka ngona mnandongo wajanja umeshalizize wakumori mwamiri bampanga ndo maraba menji minti nandongo nakadane shelezi tukanza juste lipare oandrika odo alio masiwani walona haki ya wenda wachague usiku maudu wende na kabula wende wa voti haukana ehene voti na kabula yabo wasange makini muda kenti ya lindia abo sange no usiku wa kamili ya kenti ya lindia ze resultat hanu bakisha hata jioni haukana rujwa ya ukana voti za jio wakati wanduka wenji wandule mewa wandu ani nogozi njizo jobira wakati hiyo shaina mruanzu ya voti ya jitekeleze votasi
amfikiri yonde afdhali ya uka wandode wavoti mwana mashamsudi. Marhaba mwana maben rishkuria ngarishkuriao kaula ndongo funvu haruma yesheni hatu yinu shenikao hisai gendo yanji haruma mvawanyu meni bada ze leksho zijo hisa abunga mjona ndongo zinji ngajo shanji ngabuza faida zinji wa kumori wazihunda ukayarhemi banu ha amani ya hensi hatu ngwajeli yari abali amani ya hatu hawashelizoa na nyasi wa kumori amanikai riwasilia basa alhamdulillah rabbil alamina i amani ndio hatarjono do katilonu uhanda maudu zire natija za hatu shots pia garjo kana mo rikewanono yensh mahaminji yenzionensi hatu yehea ngajeli ze media za hatu zike media za hondo wanchi pia kinyume hondo ambao kaya sofa television ni hondo azima chile namna hiyo rikaharuma wakati wa amani yakanzari suhilishi wa Komori wachijibwane jolizora kanizo abinge yakawelewa naye mjorelewa wakati lono wakati jao haukayari kahanzari se amani ya hatu yensi hatu kejasi hankodo hatu wakati jolono abunga shukura Mwenyezi Mungu heze homichango rakauchanga karjamba mriende ya raibwe karjamba mriende ya lapize mananya karjamba mriende ya sha rikausai amani ukayensi hatu geblie amani usikwa maudu ina mriende ya chunguwe mriende ya njia ki rais wa haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.